Ngel sha se ha jing en ma dem ke jing yap. Hangat, boleh fifim ngai se. Ba ka bai ban ngen. Nrei te bro jing em ngin hap shunyo ke tang tek pop. Pergi kam ba bha jungi. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Executive Committee jong ka Khasiels Autonomous District Council kala pediang ka jing ajing mut jong ka MDC ka nongpo ka kongrona khemdat pan pelong ya tamasa mau bena la ne ka Monolith Festival kum shibenta pan penne pensa ya kariti ka dustur jong ka jaj pan khasi ka MDC jong ka nongpo kalawan ra ya kani ka jing terwa hakas ngi ka baar jong ka dorbar mang tingka ka balai sngi jong ka council ka balong hak khandai terik rumpang araja pan rio haba ay ka juba palor kani ka jing terwa Chief Executive Member ka Council uba Winston Tony Lingdo ulong baka Executive Committee kan sa siyong yitheriatai sanibha halor kani ka kam. To now discuss on the importance of conducting a Monolith Festival. We must shoknor ba don brom na ailat na ya kaban snow and discuss alor and ka mat at the day pagkajing tam ban undong ya kaneka Monolith Festival menen haga kenta kali jingli ngalabu haga jingli patalayo ya kajuba na kalian jodi subject nasutunan bahaga kenta kali jingli kami yang siang labu jingli kami kabanira emotion orang tang nak berita kecil tang jogi di member tadi kita jom tadi begin Andre ikli kecil penting nila bantip buat kita cuba Andre sutena pat padon kini ki media di press kataman kecuki pak kalau pan pentingnya tadi kecil syah dipai pak langsung nhưng nông lạc bên ai chỉ tiếp việc gì với là các đào là snow ban on vào cái hiên cái August House cái hiên trong cái chỉ ai chỉ tiếp cái hiên trong cái chỉ bên sau yang ya cái chỉ áp cái hiên trong cái bài bản nang các đào ni don ya cái joint responsibility kapan kalian jongi ibadan kalian nyate kalian trong opposition kan syom Nibu ya kajing tuli, kenapa kita don kata yang sensial kinyo ban hari juga. Ngasu tenang si kate ngasu juga hai juga leh. Bahkan nu kajing tuli ke bang ibu, bat kabadon kata file kata jingtip ke jengki ki ai ya juga. Kabayani imam baru ke ai jingshan, bagi pat ba ke ai ke jingshan. Jadi kalau jong kene kalong rim, ngalayo ya juga melin. Awak kerja sisa nak bisa berdiri upan bandar kalau buat kerja sisa. Bah nolak dan belum ya kan mereka Monolith Festival. Macam senam ni bisa bawa dan belum. Kesenam kepada kong kepada bidang sujon akan mereka tiang berapa main. Malas itu lupa jubab jong CM berdoa kurang joni bangta senam ini memelakukan penolongan mereka. Tamasa. Lanjutkan Monolith Festival. Awal ladang syukran, chicken king, lalu bakat tipian kasih kecuali kali kaba kamduna berpedang kami ikantin. Ladang tendon kami ya ke Monolith Festival ladang translate ladang itu telah ya ke syakatin kasih kecuali hihap ni bantu bu ya ke dakata masa mau benar Monolith Festival. Kadai katian pareng kadai kabaru spa, kaban mula, bantu dah kiwe patu ijat kantin, banam perisuku batlai kipata. Kipata kilak barong kadai kata masa. Kadainya na omba kadai ka Monolith Festival, lani kadai kata masa mau benar. Nila ladai bang telai kada kawe pat kantin tu, ban omba kadai kajimnya kedulang. Agar kita hari kadang kecil conference, lalu kita get together,
lani ka meeting place ka district council ka jongi ka de ka kami na ka banta ban penek kesa bat banyadan ya ka do besyap ya ka reti ka dustu pada kapur ka bangia kren bangi leg bangia lam ikipai ba kamtang ka kapur election support district council ki agenda lani ki subject ki bangi pensyai ikipai ba ni omum noyo subhajit yang ngadon ni ka jingmu ban penek ban yasai penting yang yasai ya dijie jom kerja pendiri ban penek ya kali ni dustur ya ka kendau siap jom ka district council dede halor jom ka ni ka nongri ngakuan bamangi ki member o at nasutu nila ya syaihan bakani ka monolith festival kamde ka tamasa Henry ka de ka ba terpangi ka secret meeting jom ki Raj paper leadership pun kiran apa kabri jong yang nyotret but let's say ngasno ban ongkuni baka district council kadon kabur ban ay kasanat ya ki klik nong sensya kadon kabur na kabenta ban bed ban pensut ya kijing ya tampot tangsam jong ki shnong paper jong ki Raj pat kajing ya kaja kapre ki Raj la ki nganong bakla patan ong nama baka district council ka don ni kata kabor ba abadon ka jingkuma ki kri nong sensya ki pai kama baka district council ka pembek ya tungki dan de halor jong ka nega nomori nganong bakla ban ong baka district council ka don kat lu ya ka ikhtiar ban lumpang lam ya kini ki kri nong sensya ya kini ki Raj ki bakir baki dia online banyak kendulang ha kata jingnya kendulang kata monolith festival nama day usaha kapal hari kanong po konsekwensi kabang mga hanipman tak hapok nong po konsekwensi ibarit ni don ki voters ki parlay ko jatang kadon sipun ki Raj ni don akan di kahima mendem pat kanoko ila kasedaship pat hapo atali kita hima hapo kata kawe kahima hapo kata way kasedaship kidon sibun bhagiran pat apa kibun kita ngoong yaki ni don la ka jom kariti ka dustu niya ben lihat la ka way ka lat sa ka way pa lada day ka kariti ka dustu lada day ka kompat kidau lada day ka karyang pa dengan sopan on, hoi, Yesus tu, kipai baru kilat basuh berapa bar, lada penuh, ngalayo aku kecepat menen, balap dah penuh yang kan ke festival, yang kan ke cini kendu, kebaya deh kan ke kerteng kepala, mau benar tanpa ke kerteng ke jongkau, kalau signify, lani kalau penting, ia kata identity ke cini, mau benar. I know lada day motion, lada day what is considered to me bu mau kita belum mau pernah kita signify dan identity card kejongi kikon kasih kerajaan kabri jong and dread karena yang nanti kedon matang itu ki monolith dan kan ki mau benar kepala pelan atau kata semua nama kini ki mau benar hapo kabri jong and dread ni kalau day pa identity card jongi baik hanya tu yang kiisi kibala lekno kibala pui kan mau ban ai kateng yang kini kecilnya kendulang dah kata monolith festival dan nama kata monolith festival yo ada sekitar nong shong kabri jong men yotre kin supo bakla ban ong kata dia kata masa kabangin manra ya DJ ya syar ya men di kot di nong lai na syabar jong kasih dan na syabar jong dari bania syar bania di bania lepai bania lep panlang hangki hapo secret road hapo lau ketang jong depan kawe ka platform lane kawe ka rensan ya ka ban aila ya kinong ikwa
ni kuat. But ni keluar dan air dia begini tu. Ni keluar dan air ni ulang. Lada he don't come ya begini tu ulang. Mangisu tu balada ngimlek kan ni. Dia sikan koi ka puak ka long diam di dunia ini kelak no. Nama ketika festival kedai kerensan. Bagi dia bersyukur dia memiliki culture itu. Kita dah hati senang di kau di judan di sengsama di senang di itu perlu ni kerensan. Nak kalau ada yang kop ruai, nak kalau yang kop syar, nak kalau berperi dan jual dinasti. Nak kemudian kerensan, hanya gini kikun di dunia bersyukur yang ada di tangan di lari ke culture. Letak kadang hisim bagi mereka menurut festival ketika remsan. Haka baparo kihima diwan bersyukur ialah itu mesti. Laga jom berkomsya, laga jom berkom nenyam, laga jom kiyeng lu. Hampir asnai kiyeng jom kihima roke. Kiyeng jom sila dalam jom kiyeng hat asnang dalam jom kiyeng jom tinggal rai mobu dalam jom entah terter. Padahal kadang resi di bawah mantek untuk tidak beli macam. Ukasi bawah itu pendek. Oh boleh. Kaya urat mubuk kalau bumi mo. Oh kaya nong sila kalau bumi mo. Nampak. Dan mereka don gini masuk ke orang itu mentor. Aduh kata-kata. But hoy terjadi ila ban pelong biang ya kali berfest. Teh nak lihat macam ni benda jubab siam dalam tem dari Hun dan kuah banang mau banang batai susu itu jingdon kam betul. Kena tepat ya. Apa sih betawan agak baik. Bina warna ini apa? Ia pun kelak kasih. Ya kemudian festival saya sama-sama berguna. Kalian nak suka kalian agak amat berguna. Ini becek mendriuhi. Masong dan kenal. Perhatian mana kau ke syaf jom tidak bercakap, ni jom ikut kita. Nasi ibu harus tenang, pandu kumona. Barang iklan semua kumona pun ajak kumona pun betul dia pun julek. Kau ini kumona ni, pakai ni kat tamasa, jadi kumona sana. Kalau jom ajak beri, hati kalau pun sering disebut kami dan. Apa dia berkata masyarakat dan kinjat menumban bun di rumah. Kawan kuat nak jemput di isi. Kembali ke semua ada lain di menurut festival lanjut dan penuh. Masudai nak jemput di isi dan masudai bersyum. Bahkan dalam balik comparative study yang ini lain di menurut festival lanjut dan penuh. Kumpulan kita comparative study di lain dan perlu. Jangan cakap orang lain ni gimana. Kau kau gimana? Nanggung bisa ni fun. Hari ni lain ni di festival layo. Kau menunggu dan bentar perlu jika kata festival. Kepala hatu kata festival. Kawan ragu di mentoy. Yang ni. Sebab di kebeli ada di shop ada di sore. Kita mesti syuk lagi penuh dengan minyak. Dan kadang-kadang isi dalam kamar boleh minyak ben. Ya orang lain ini file. Jom ini lain ini di festival. Padahal nak seolah balik susu. Pakai warna pakai kai jongkar. Pakai yang dorba. Mangina masuk penyetan. Kulo bilang berulang. Ya kata festival. Ini kata masalah mau benar. Kapan long sisa itu tensak ya kecil beliau. Kamu ini lagi. Juamu, kecil boleh berada syur di industri. Aku berada terima kasih, tapi resiko. Dia akan mesti motion kebongkar. Itu kat dalam program ini buat nongkok. Oh itu lalu betul. IGI jumut baru bila di Oslo. Jadi ada jingkrak jadi. Kembali dong. Ikom corona bahawa layu akan dicuba kat ni mending apa dia berkekuatan awal
Andai disuruh di pun dapat jadi pun. Leksi tangan itu dah konsep awal tu. Di kom sudah dimulai motion kalau berjumpa kamu boleh tersebut. Buat makanya jurnal fungsi yang ngasuku dia tak mesti menjadi semua kia. Andai tanggung kita memberi barok tu membahas kampam kipai masyarakat jogi. Sudah itu jika jemput kebelaan dari elu jogi kampam nasuh komen isi yang diberi Pak Syambor bila yang itu di ideas kuno begini ya ini syakmat untuk isi apa ide buat kini monolith festival ketamasa benar kepada kau tidak akan terlatasi pada bagi Pak Syambor bila orang mengilik ia comparative statement yang likely di monolith festival kita ada belum usulan ajar lain ajar real ajar asal. Nasudai jika jumpa kejongki baru, bab nasudai lu. Apa begini ya cikmat bentuk kejengkeli yang hilang baru. Oh hilang slow, dia ke definition. Ini yang jemput semua tu untuk income yang kata kentir tamasa. Monolith festival, kadai kawin festival, kaban peni siapa percaya ke culture. Mereka yang ke culture kejuni, mereka peniru siapa percaya yang kita kijingle tenrai kejuni. Lalu karyam kabai kabam kadi siau dan keput bat kuntar terter. Bat kidon ru kita masa kidon ru akan kita masa di peni yang jingile akan tenrai. Naslu tu ya rajin anut jong ki fight bak nang song-song jungi. Abang ni aslo khantam bagi LU bagi partai kuat bidang long chairman jong kani monolith festival yang senang beladab. Bahadu utam dia Pai ba kibriu kinang phone lalu min tolong ni dari pamasa. Andai kawai ko masuk abang ketik ida jimut kat juni para member baru. Hadir bagi layak slow ni definition ko ikom ta ais pamasa ring sudai bang wanra ini. Kai kata pamasa. Pamasa kalau nak masuk khamsyah tin hari ini to celebrate. Kulo nak celebrate. Kaya outcome jom tak celebration. But celebrate, you don't come and comment to be happy. You celebrate sikha, tadi you celebrate anniversary, tadi you celebrate kilo-kilo di festival. Kita ibarat celebrate ya kita dah mensir so comment. Andai hari ni kapor hadir melayu snow. Lalu member laban rina benrap shibul. Kaya kejim don't come kuju kejim tentu kuju ni begini trailan. Jadi personal berjumpa dengan ye, dengan por, mantap loh. Kum kering bercakap dengan dia. You don't come there menilai ini monolith festival. You don't come there menilai ini kata masa. Anda yang suka, tanpa cukup tak jemput kat ujung ini members. Yang celebrate yang kaya. Ni kemat yang kaya. Haba kering berkejap dengan kikon, kijungi, kiduk, kisuk. Kikop siliang, kisem siliang, dengan apa yang kemersiam kejim duha. Mendai tangga kayu, kakot, kekamai kekaji, mendai kejilong, kejiman. Kaca berlipat. Kungkari berkejap dengan Ngan, boleh mengendrak itai poin. Masyarakat tangan cutek kejimut-jimut kat juti. You don't come and come in the festival. Tongin yang pelan nang ni syakmat. Bagi wanra, ia akan monolith festival. But Indonesia bentar jangan di monolith festival. Kin one nation bentar. Lepas mesin kejing kelut, lepas mesin kejing kemen. Ba, ada kejingim, jinglong, jiman kejungki, mantan sini. Aduh, akor ke burung kejungki. Kadon pedeng, kesejing snow shinai. Ni kedau, ni juban, bagi layak snow benar. Baham tam ki kun kena kejungi. Bila sedang mengkelet dan menjenai
nak ini riti nak ini jingle kenrai je. Andai kumpu kain kot yang kikun sama gitu. Ban-ban penyusun bentalang beri hari tamasa kata kita pedeng kejingim ke masyong seir tamasa bagi orang pedeng bagi celebrate juga ai bagi yen nangi syakmat baru ki members ki badan hangi yen pentikna bangin address why ke issue jong ke jinglong ke jiman jong ini ikut samla gitu. Ladai kita akan ensure hak jimut di perkat ke jongki. Baka jinyat nanti jongki nanti syakmat. Kamu long syu ko ba ke bajuat nanti bajerwet ke juat. Kinwan syakmat ka mensil ke jing sokemen ban ya dot ketilang gat lu. Hak ni kita masa. Kata dei kabang syukwa ban kepat ka dia bersulan. Yang ini para members. But abang ong ya kata abang kedau ya kata ngamut kat ong manginum perlong ya kenika Monolith Festival. Ngin perlong ya kenika Monolith Festival. But nadani perlong ya kenika Monolith Festival nang ni syakmat ai ba kenika Monolith Festival ka bangin perlong kan long shisha kata ka ba isyong kun om tang yang ni di ba perlong ya kenika Monolith Festival. Andrei ya keribet kejat benriu hi barok. Bagi snogo bahabang mi kum keribet kejat benriu. Bagi nyawan benya shimenta hakum kini kata masa. Yin wan bagi shimenta data jingkimen data jing snow. Like Lord but data ka mensir ka bang nyimdam pada jing duka jing snow si abang pek ya ke jinglong ke jiman ya ke keribet pada ia jing. But umang syukur kot. Ini ay betul. Kung ka isi, kung ka jing ay jimut ke bakla ay mo ini. Ini penha, ini penjanai. But ini penkertang susu that same. Kung pala ay jimut, bagi don na ko ke komiti, but ini khotlang ya bolo. Bagi ni don na ka komiti. Bagi ni ay jimut ade bagi ni plan. Kung no bagi ra ya kani kata masa ni festival lani Monolith Festival ini kumbaong wing ikut tamsa mau benar nang ni syakman kesubmission syaki sembut sempurna kalau tanda kani ke isi ke keluar dan periang ya ke jimut baru ki members kina nang ni syakman mat chua begini ya syakman tongi ni semutu ba kum kinong hikmat ni dai penting kena bagi waktu bawan menyim bentar bagi hari ini masa kin don apdeng kata jinglong ke jiman kata sultan atau jingin kita kata submission dengan publish sebut Tay lane bat tamek pensa ya kan di industri ke jumi lembang dan ka Monolith Festival ya tang kini ku kentin ai ku le yaki wakil ai na yang ai na report ila shim ni kan report tak mengamuk ila shim na do kasam minit panginong tengkot ya kata ka jinyatan ya rai atwa akin shim ya material ko jodi publish ai ku le di ugai ni kala injo Mungkin bentalang kan promotion kabala di member kurang lepon-lepon ngaruh ke lepon nayeng bankren tahun anggota festival ndre nayeng bunge bakane ka festival kadai ka identity Johnny Kasih kemudian ngakwa ban slow syakayi lai katung ka kanta kili nen layo kan kili usiem officially kumla manai ka coba kabakat lo seki edition di Melanda andre katung ka jitip ka bangayo malayo kan batai nen beringa orang kita badai kadang ka jitip kli bat ngaya di simet ngadon ka jingangut bat perlong kum kane ka festival kabadai kejidon kam namata kajai riu ban pendek pensa akan dikirstur kamtam yang ipatai berwan ikon samla akan dikejut ke pemerintah ngasoban ai
jikuble berkeburung ya ke komiti ya bayalan bapian skim awal ajar katlai berkeliyo bersedang ya kane ka festival ka bomdei ka festival ndai kane kata masa kawan kaji penne bat jingeda lek kocor kasi kadi kaji raki jing penpau ya kaji long tenrai bat kaji kerja ya kakamai kaji limba ka kocor kadi belum kongsan kata beri hadu dawang bakla hadu sanku sau di hima berkirai punta certe di beliau bercimberta bercukis ya kata kasap kapong kajoki Ngasko man persko kakayin bahau araja katlai lawan do union minister ng bakla berinaugurate ya katai ka festival kabalalong sisa ka bajak bakalapaw perkai hatu kapor beringat mau wat jala diru ngla persang bandek suatu festival haba ladak kata ka crowd berkata di video berpuasa ka mo ka jaga beri ka jing den kali kali kata ka bajak Laborok koi kadi perkai dilawan menta nanambakla kadi awal aja katlai ne awal aja kan riu dilawan suki su lapo Australia ya culture joki hakate ka festival ngaklai lagi sim ni kadi kya kane ka festival kanumlong ka basa adin ri kanlong ka bajok ka kanulong yu manusnem ngasko pensko sudah ying bahwa ada kan riu kunju hadin alaisnem kata jinia pembet beliau berpenurlong yang ya kan dekat festival bad hakatu ke festival kalau long ke bajok bad hakata ke benda layo do governor ka hatu kopor chanmu kanatan ubade governor juga bikalaya layo bandeki ya kan dekat ying ya kan dekat festival shushu dengi pet Haunnya senam alajar apusau saya sisien kalau long sisa kabajok bat kalau long sisa kata dapat penpau dia kata ganti dustur pejoni dagaba wilayo ban long jaga festival suban ai kuble ke komiti pada apusau beliau ban simkia bahdin bun senam dalala long yang ikane dia akan jaga alajar kapai ke festival labai kisah ke council Henry maximum kadika sponsorship kadika jimbe bisa lapo ka Arts and Culture Department LSC kadika lapo ka Tribal Affairs Minister lapo ministry kibun ki benta bagi belayar bagi penulong kata ka festival om ka pelatika juga council hawa aja kan riuru kunju kalade ka support jong ki company ki dan ki liusimet ki babun ki benta lapo kalian ka sarkar kilayo berpenulong ya ka festival bersusu hawa aja apusau Kasorkar Meghalaya Limbaga Tourism Department Malaysia in collaboration with corporation Kilala dan Trade penurulong ya kaneka festival dagaba ke council kalutam kumbah ako katsan lak tingka batkabatam kajing pulut konsep kalabai daga sorkar jela ngatrai kanung yangi kum ka house neresi kum kita di membang begin keren bat sorkar bari kane kaneka identity ka culture kajongi begini ada begini penpau saka ri borokoi balai begini mula banya bu syarut ya kijing molesi kita kijing sutu bakla limba ki political will ndai ni shimni kane bagade kijing rekam namata kajai penriu begini penpau ya kata kadati gadistur ka culture kajongi ngasko ban ngalaban pensko shoki ka ai kuble ya karensan ka restoran kabarin hapo Shillong pemimpin sinem Malayo award top 50 restoran hapo Shillong beri halor kata ka traditional cuisine baki yo ban showcase bat lakaleng putai kiwan man bam itu kabam bat kalong kiki kejisko hun bat kejisko long proud jala dia kum kasi bagadi kum kene ka berta bangayo ban tinggal sekolah ngiri kat kum ka council kateng ngi dan ne lai ko ko bala sajit ngakai ni don kam bersim sisa ya sim kya ngin penulong pemikan ka festival ngakwa ko ban persko shopi bangalayo ban ya keren limba kafur begitu ki organizer di bala penyanyi ka festival raja karlai kan riu kide ki riu belum expert akan dia bat kinde ki riu ki bala barjala kide ki riu ki beran ya kasat bom ki badai ki riu ki jongi
Tiap nak kepat jika executive committee bahwa PE bahkan ka culture kalau ka festival kata masa kalau ka kongsan kata ngatrai dekat sarkar kala ban bisa yaki festival ka ba PE na kapor ka ba om maka showcase ka tradition na ka culture ka jani hanre ka super sultanat ne ka pun mo penon kring ya kata ka tourism lesi ban perkiu ya ka hanre kam om maka perkiu ya ka culture hanre ka ne kata masa pare ka de ka wei ka benta ka bakan perkiu ya ka culture bakan perpoi ya kata ka message kaman ki mo apa ka kothai bare khamtam ka juk ka benta khamtam pun samla bon umyatip shu khamtam ngakarpat ikan council kam rekam ban up jere no andre daladi kala ban organize kan ka festival ka bang issue on board yakine mo ki organizer ki melatih ya kata kalunti banyai syaprang ban urlong ka festival kile ki up ka somsang hakarai ka jongi ban betha shaki tinggal scope ban scope committee ba negara kan kita ki organize we should continue the rest will be managed by them but agak tim pareng ngawang ibri kikin sa manage ka kumno bagen penurlong lesi ni haban bay bisa tangkat ne katu andre niyo ban preserve bangin penurlong ya kan ka festival kinpet yaki festival ki baper badan hastir ka sarkar membak asal culture department man la kapor ka jubay bisa hadu arpulak teng hadu sapulak bare bagi preserve ya culture kanir kalau kumju kadang kam stang jadi baginya shimnya kasenjang bangin yo badia cikamat bangin yo perulong ikane bare ngasko balong su mo su kaya patataba kanika tayong kulane podali sa sisi la yo banchuke sa kabang kasi badam pipet kala ilong atpar bagbaro ko percaya the way bagi lapat ni katika kumbang kuzin kejuni kelapa udah patataba kala yero kibri Simpan dalam atau dia di bagian kemat kebangan awalnya atau coba menjadi berdua. Aku beli ya ujungnya kalau member dia betul kalian sensiapu di balai simpan tak dengan jumlah bahwa ngalayo ia coba ngalayo ia simpan syah ngalayo ia simpan semua yang terkait perkat dan kalian contoh isi dan isi yang berdua. Bagi penung ya kaneka Monolith Festival kabati Shangkun. Bakajin anut makalian kejonga Shimet ngakram terkat biar ada Shimet abang Nawandra akan teman. Ngada anut hi ban bandra ya kata masa kabat Shangkun bat kabat dalam cumur. Om kaban shu penlong hut dan ya kabat penlong kangkang. Karena kaneka dalam cat lagi. Bayosno makalian coba isi bagi om bagi semua hab yang kagajin ajemut But next kan, pagkanong datang kajing suya hapan ay jumot and ray kaisi kan budin pat kan lero yakatang regulation sa sisi pat shukran. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. Why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake.
Definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो, फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. लेट्स गो गाइस, पार्टी टाइम. Skoda.